Ütüö күнүнөн күндү көрөчүлөр. Аспыт 2 тыгынча сүрбе 1 сыл сайын атыржа кайгар сакабыт сирин котугу мустак океан лаптептар моргаларын уулара сайгыр кытыллаак булуң улуугар галжыттаабытпыт. Олоктоо жор булчут төрөбү дорuyonun патриота Табайитер Приморской совхоз директоры Владимир Владимирович Алексеев ыңырытынан. Барты яңары курдук хилжан элбеге көрбүппүт билбиппит, өлүөнө бе аллара мора деки кеңир сүннүн уутун туаналаргар бар, күһүр жонун балык сыттарын кытары билсибетпит. Мора кытылгар турар кара улаак нехилиегер найбага мора табахаттарын туспа ураты олокторгар жахактарыгар сылжан билсибеппит. Тус коту дир буаллакка жин коту мора тыйы салгыннаак кыяары көстүбет эң да кем тундары дойду бу бар дие кошот. Бу сырылар тустарынан күйөк экраңа каста берилер таксыяктара, онон кетен көрүң сергәң диен ыңырабыт. Котугу байгал жонун сергетен олокторун тугунан кепсияппит, көрдөрүппүт. Одыйын бүтүүте булуң сирин ис санаабытыгар ымы оңостон, ил түмэн жокутаата котугу төрү долоктоох агаяк аксааннаак норуаттар боп буростарыгар, уонна Артика жылаларыгар сес комитетинчилиене Олимпия субайбыт Павел Павлович Пенигин, уонна кийина картыына устаачы НВК үлэхете Александр Слепцов тааскут жокускайтан 3 час кэріңе көтөн тиксиге тиен түһэбит. Мора салгына сиге тута биллер, былыттаак нөөл күн, бәрт сөрүүн. Олоқтаақ олаттар улус бахылығын сол буячыта Афанасий Андросов, уанна республикатағы Национальный художественный музей тикситағы филиалын директоры Андрей Шумилов көрсөллөр. Чайдан баран тутатына кытылга тиен сақалы сербетін туоммутун оңыробыт, көңіл лабыт, Котугулаған байгал тыынын, салгынын толору әғіриебіт. Афанасий Афанасьевич Андросов күйін улус бағылығар турорунан білген бұлың улуғын аға бағылыға болан үлелі қамсығы жар. Полярна ергімті ұңырғы турар тыйыс условиялақ төрәбіт дойдутын тұғығар сөпті оқтық анаран жағаян әдәрді әрчімнәқті қамсанан салайығы ден әрінебіт. Беребит бастықы киритигер улус кийinin тикси бөхөлегеттен билсихини сағалыбыт. Өс үйе аныра өттүттен сағалан ара саянеттар океанынан келен бу чумпу морқомутугар тиксен сөбілен олықтақтортан ыйдан сиратын тиксер сирдиентен кытылы тикси диен аттан докумонға тehen история сағаланар. Арасыя дойду самай ухук коту муаратағы солын порда болар. Сақа сирин муаратағы анынан ағылмар. Кора типтәк бөхөлек турар сире полярнай ергімте анырат түгер коту декки. Улу сүрдінен барыта 10 бөхөлегінен олықтақ жонақсана ағыстығынча 500, олонтан тиксиге 4-тығынча 600 кихи олырыры биллер білгін. Тыынча 930 сылттан Моратағы уус олын биристіне порт Северного морского пути тутуллан кәңән үлеләбітінен барар. Маннан ютча атырбы даянета полярнега ученый океанолога Артур Николаевич Челенгаров, географическая наука доктора Артика Чинчиячите, герой-адмирал Иван Дмитриевич Папанин курдукжон олорон үлелән барбыттар. Тикси бөхөлеге союз сағана мұңғытан сайда хылжыбыт кәмнері тыынча 900 ағуан 5 сыллар. Промышленной артической орионнары бөхөлектері күшті қачы ғана.
Bütün doydur dünen billetiginen turbut tiksi porka bir navigasya kemiger, ola beter bir sezonga sүйүнен карабыллар келеллере, муңутан 900 тыынча туоннага тие араста хагастары промышленный товардары тутар буола жыбыт кемнердәк. Омук сериттен тие келер улган борукуаттары ахардан атагара. Александр Гермогенович Чусовской порт директоры биристен билиңүлетин тургун билихиннерер. Билим боллана тоннулардактан уже кытчан балан среднем 15-10 тыынча тонна груз сөккенер. А 15 сылларга хамай пиктара почти 900 тыынча еді. Ол ана манна экспортты барар еді, мас тоқтары объем бар еді грузтары. Билин грузтары оқ болан кытчан аллай. Төннөлөргө де. Обратный тоқтары оқ болат төннөлөргө. Даже Архангельскайттен калер боллақтар манна алалар, мантан туғыды таарбаттар. Куранақ баралар. Штатын өттерін қадағай. Білейм болдана среднесписочный 17-15 ора кейі. Навигация біреметер отуттан таққар болач. В основном местный населениеттен. Олағатты. Контрактан. Навигация біреметер. Икки тыгынча 10 сылттан текси 3 саңаттан сөргүтүллен анығылы түргенник тутуллар булочнай модульнай типтәг баяннай городок тутуллан барар. Котугу баяннай муара флотын ихинен салгынтан утары көмүскел дивизията териллер. Онон бу навигация кемнергер үп кирите ити баяннайдар тутуларын материаллара муараннан келилергер тақсар ден белетир Александр Гермогенович. Министерство обороны буллана тоқтан Архангельскай, Мурманскайттан строй материаллара тоқтара снабжениеті Мурманскай, Архангельскайттан келелер. Келер төһө часатыгы жоллары оны қанды кемге өшті. Ну, былырын буллана август ыйттан хағалан баран бұны октябрь почти битөділі, күнбе бехес, күнбе октябрь кадылы. Күнжаллар. Порка бүгін барыта 16 бірішәл барыттан 2-те үлелер. 13-14 нөмердәғ 2 бірішәллер резерваға тураллар. Навигация кемегер білігін 31 үләхет үлелер барыта. Якут оп-торт боркуата кәлән сүйекенен барар. Нәхиленяға оғырға дастарын, бородукта туту материалларын кыра техника тиена қалбыттар. Өлүені өрөс муарға түхер салаларыттан арға бір елін улахан төрдүндегі текситтен көз күрдік тәйітші тұрар Нейолова ден байғау қомығы тұспа бірістен барғар тие бит. Манна жокускайттан келер пассажирскай туристическай теплоходтар Михаил Светлов, механик Кулибин тоқтулар бит. Муара баяннай офицерын гидрографическай чинчер үйеретер экспедиция салаячытын Александр Иванович Нейолов атынан Нейолов комото залив Нейолова ден. Чайка один теплоход кәлін сүйекенер. Жокускайттан кәлбіттер. Капитан Алексей Владимирович Чайка суднабыт барыта 600 тонна тағасылар. Сайын устата 4 рейс оңғылар, бұлың-ұлығығар ден кәпсир. Первыми приходим сюда. Это 1 июля мы здесь. Еще не одно судно, мы первые приходим. Ну и практически закрываем навигацию тоже здесь. За лето выполняем 4 рейса именно для Булунского района, для Тикси. Это Сиктях, Кисюр, там идет Чекуровка, Тасары, Титары, Кумахсурт, ну а естественно Быков мыс и Тикси. Начиная продукты питания, да все практически привозим, и техника, и продукты питания, и, как говорится, и стройматериалы, и цемент, да все буквально. То, что здесь практически никто сюда не ходит, и есть ниша, которую надо заполнять и работать, помогать людям. Забайкалеттен кәлен үйеренен 1960 сылттан сақа сирин дойдон остон өріс навигация дегер үлелі хылжар Алексей Чайка қапытаңа үшігейрі бағарылар
Ырах суол ис суақ сиригер ууннан ағалан сүрін сылы турур ahır таңнар туттар малларын коту жона качын алларгар көмө буоларын ихин мактал диек кашып. Севмор Путинен дегенен ағалар ки груз отчоны порт үлеті әлбеде, оны тоқтарын поставкада ғыныты чепчеки болыты. Оны монтан уже продукция кені. Оны түрген де болыты. Манна артической тоқтарға проблема строительный материалдары қойып келер. Олин стройкалары да қойытан алылар. Тем более ғылай навигация али әрдерлілер. Быйыл 5 жыла уже мус бар быта. Уанна тикси моратағы порт келер сылларга дойдуга Арктиканы сайыннары программа үлете барарын черчитінен чөлігер түхен сайдан тикси морские варата Якутии аты толору сүгер кескілігер бағар яқайын. Түргенні күлары оқсормайғылақ айылғалақ болан берер моракытыллақ болуң. Күн ортотайчыға соғыз, күн тыган тұрар. Онтан эмиске мораттан бұлыттар үрің үйт құтуларын күрдік. Толаны бардын туман сигінен бүрі оқсоллар көрін тұрдаққа. Күн ағарыттан көммөт күхіңі күріс күнге құбылыян қалар. Маннағы тыйы салғыннақ, тыл, қар, бурға илғалақ дойды туғынан санатын үллестер, Орион олықтақ қағытын редакциятын отделын редакторы Николай Александрович Суркаев. Вчера был отличный солнечный день, а к вечеру вот туман начался. Днем сегодня развеялся немножко, но к вечеру снова густеет. Но у нас самое главное, чтобы ветра не было. Когда особенно сильный ветер, даже не надо сильный, такой средняя сила ветер идет с востока, это очень прохладно. Если нет ветра, то при плюс 6 нормально себя чувствуешь. Плюс 6, плюс 4, тишина, вот как сейчас сегодня. Но сегодня у нас было плюс 9, а если плюс 12, это уже все жара. Это красота. После лета постепенно наступает, когда полярная ночь. Вот весь сентябрь темнеет. И вот настроение тогда портится. Это где-то до середины, наверное, декабря. А потом уже в ожидании Нового года настроение поднимается, новогодние праздники, там уже знаешь, что остался январь, и где-то в начале февраля появляется солнце, и уже настроение поднимается. А в апреле, после апреля, в апреле вот эти идут солнечные дни, зиму пережили, зимовка очередная закончилась, и теперь дело на полярный день. А полярный день человек пережил, уже все, красота, уже дальше жить можно. Когда выходишь в тундру, на море, тут вот красота, смотришь, тундра уже цветет, цветы, а в бухте стоит лед. А лед у нас уходит где-то, сначала подтаивает, тает интенсивно, где-то погода, если хорошая, теплая. Потом его западным ветром уносит в море, бухта идет. И тоже одна из экзотик тиксинских. Цветы, разнотравье, трава и лед стоит в бухте. Оттуда холодом даже тянет. Ну и потом грибы наступают, ягоды. Ну и сам факт этого полярного дня, что солнце вокруг Тикси кружит, не заходит. Так где-то часам после 0 краешком на краю горизонта, а где-то уже после часа, к часу, снова восход солнца уже наступает. И к 2 часа уже высоко над бухтой Тикси стоит солнце, да. Как раннее утро, да? Да, когда пережил, это полярный день человек пережил, то уже дальше уже привыкаешь, уже. Но пурговые дни 3 дня дует, школы закрываются, бывают такие сильные порывы ветра, сильные метели, пурги, что даже и женщины не работают, не выходят. Но мужчины должны выходить. Ну и женщины отменяют работу женщин, не связанную с непрерывным производством. А те, у кого непрерывное производство, их, конечно, там техника, организация на вездеходах доставляют на работу. Булуң улуғын кейінігер тікшіге білген иннекет елі бітін күрдік. 4 тыынча ағыз сүз керіңе кеhe олорор.
Союз сағана тұтылыбыт тас елер тураллара қараққа тұта бұрағылар, сураллыбат өйді бүннік дейққа сөп. Ұғылды тоғылу сағана Артикаға өп көріллүйті тоқтуан қатшақтан үтін кәмегер, тоғы оны сылларға Жон Массабайдық соғыру көһін бардалан, әлбәқ жие бұрағылан туран қалбыта жән кәтік көстіремие. Олды боллар олық салғанар, нәйлене бар. Кәлеңе анығы тұтуыннан 2-12 ғыллаққа үліға кербет қысқа комплекс болар. Арас культурнай, духовнай кругоктар, әт қан өттінен әрчер сексиелер, оны кейіне көрдірір жоғыз салата бар боланнар, кәліңі сылларға олықтоқ нәхілене ордук өрет ардынна сәргәқсейді ден үйерен туран санатын үлләстер директор сол биячы Зоя Николаевна Сивнобоева. Бие культурно-спортивный комплекс бұппалағына үс отделынан бөлігіндерді. Культурно-досуговый отделден еті именно культура түтінен. Бие қабылағына фитнес-зал ден бар. Ол онна хореографической туақтар кружки работают, детские кружки. Оны күтті болағына клубное формирование валар, оғылар күттілілдер. Onun tağına кинотеатр дақпыт, кинозал улахан. Онтон отдел физической культуры и спорта ден первый этаж колоралдар. Ол оларға бияқа спортивный зал 640 квадратный метреді. Тренажерный зал бар 620 квадратный метреді. Онына болағына тусту залы бар. Бар толықтақ кадрдар. Тренердер қапсағай. Тусту генleri бәлерін уже специалисттері. Олықта қолаттар. Онына балағына өлік атлетикаға адаптивный физкультура денгі бұйыл әме фамина ден әме бейбіт олықта қыс бітірбіт. Нейлені ғадеректі активный? Бұл культурно-спортивный комплекс арылығаттан дұла бейбіттен единственный культурно-досуговый центр денер. Оры өміт тәрәф үрәға боллағады. Олейін де спортивный дағаны туақтарға ғаддалар, секцияларға, волейбол, баскетбол, массабай, мини-футбол, массабайға, тренажерный салға офсайнан хасыр далта часка бігені қызқабы тарылдар. Хасыр далтаттан уже спортзал сүрелер, тренажерға жарықтаны. Уже бі алтаттан 10 часка хабылла бит. Оны қадылы хакиха оңа хабылла бит. Оны қадылы двери кыска не закрывается. Кейінеға жүрдән жаллар кинотеатрға. Максимально күнге 5 кейін. 5 сеанс бар. Онтан бұл оны военный тоқ бар дейм. Войсковой час. Бігерікі 1445 ден бігеге тоқтуыд. В тесном контакте работаем. Военный частары кітті. Военный частары ме бігеға кәлендеріне занимайсы гыналар. Мини-футболға дағаны оны офсайнан тоқтарығыр 11 час да беда кендер хасырдатын әме күндерінден бігеғманы график бар. Ондан кендер кәрен занимайсын тұпадуға бар. Тахарди уличный тренажер былырын турор бұппыт. Онда уже ол онда постоянно занимается. Онда бар. Тусту салатыгар кирен эдер тренер олы кытары білсен кәпсетен сүбә ама берер Павел Павлович инникетін өссі жанырдақтық сетигіләқтік оғылыру жарықтырға. Наглядный посылен. Тусту приемный. Аятлан оттон хаят орхидер тахы болгин художник кыскыты. Ичелеска орхидер битер. Ахарин чемпионы. Братья Контуевых, Виктор Лебедев. Меня зовут Самойлова Валерия Валерьевна. Я руководитель клубного формирования «Рейнджер». Это клубный кружок ИЗО. Да. Изобразительное искусство. Мы этот проект разрабатывали вместе с детьми совместно и назвали его «Мой северный рай». Вот, как вы видите, здесь у нас огромная надпись «Арктика». И между буквами вы сможете увидеть наши красоты нашего северного рая.
Булунского улуса. Вот у местных фотографов беру и начинаю вот срисовывать. Ага. Ну, вот, например, как этот вот сапсан. Вот красивая птичка получилась. Ну, вот тот недоконченный еще. Ага. Улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин чурапчы жонун булуңа көһөрүү сагана төрөппүттерин кытары келсен быынча 942 хыллаакка олорун үйренмит партатын борон участагыттан булана калан Жокускайга ыытаары турорбуттарын булан көрөбүт. Тексия көзге аден рону бұл бейге учталбы тренер бит. Осколға оларын үйремет партатын. Күрдібіт. Начальный класска уже ағарғы хүлеге үйремет партаты бұл. Просто оригинална турегер. Конечно, мағайыр гербет. Маста ғолауы бола келентеме тоғылауыттар. Бұл уникальный тоқ. Экспонат. Сылга 9 ый турар мустак, қар бургалақ, тымны қараңа полярнай күннердәк дойдуға, бәрт сәргәк, сынялан анығы жиеті тұтылған кирбіде улахан үйріләк дейек башы. Тексиге кәлбіппіт 2 күнін кейхетігер аяңға тұруна біттен буалла анығы кықтақ темір көлөнден. Сығалбыт соруппут күхір балық сыттарғар тиен үлелерін көрүү исти. Аяммытын үйіннүр тәхиннер бегіне арғылыр найбаттан төріттәқ Владимир Владимирович Алексеев болар. Приморскай сопқас директері, онна арғыз олықтақ жонлар. Туындарыстын сылжарға табығастақ везде қот. Бұ көстер қонулар ұстын саты қамға құрдыққын санаға. Түйен қамтаққа бұры бадаран, құта, қамарға, ғарқан. Ке ұрақ сері сатылан өтіе хуақ құрдық. Ара үрдік серінен чигде таста қоталыларынан сыныян қамғаққа сөбе бұлы. Уяра кәйәрі хуақ қарағыларын тұқары дөппәт. Ен куяр тундара. Ұлықтау біреме аған екені 5 минут асты. Ну, күнде. Күн кирбет, бай. Сайын сағаланна. Яға бұлыңға сайын сағаланна. Сайын сағаланна.
Тирбет күннәк үрүң түйүңү туундараны аара көрөн олорон, оны маны саны аяннан, сассерда болута сис каялары туаран, өлүөне эбе котун көстөр сиригер келен токтуубут, беги тылбытынан сатаан кепсеммет раакка дири барар көстү. Поэттар, суруяатчылар арай устан ураннан кохуюактарын сөбө буулуа, бу кере киен көстүүнү. Булуң улуһун күһүр нехилиэгин сиригер катыыстаах диэн балыксыттар участыктарыгар келебит. Онна сасыр даңы балыктааһын кемигер түбээн үргүлжү барсабыт. Ухарбаннан балыктааһын диэн илими ууга туаралы устунан түһэрэн баран шүүрүк коту ыытан кебиһэллер, илим бэйэте устар. Juon mistahti. $200 метр усталаақ, 6 метр эдриңнәқ, 5-15 илим түстә. Дөннән кәләнихән ара атын участак балыксыттарын көрсөбіт, балык устутун ыйыталаһан билсәлләр. Бу ухарбаннан балыктаһын көрүң ниматын туһунан билиһиннерер күһүртен төрүттәк ужор булчут балыксыт Николай Михайлович Попов. Итибилиген ухарба түйәрән кәллебез, сплавной. Сплавной бүтін түйәрдебіт, аны білеген кәлерін күйтәбіт, ити бәйәті ұстан кәлерділі 2 час күрдік күйтәбіт. Ити бейге 3 километр күрдік herge баран түйәрдебіт. Ол 3 километр 2 час егер ұста кәлектәкіні. Ол кәлләғана мана дебитиден кәлләғана бидде килен көрәбіт. Тоя аталык. Тута хәл җавапы болла бигенне 3 чабы, 2 чабы, юта кабы. Kaç metre yakın mıydı? Ити 200 метрләр. Споловной тәһдид. Астагıydı. Агыс метр дөреңнәк. Биан бестак. Кисията. 100 kö töreldi. Балыгыттан арагыр беректир. Балык утун температурасынан зависимый. Арагыр береккә таксакалар, онда специальная место споловной дакын. Кара Yenler. 3, 4, 5 anlık. Bu vallahi ağız metreler olarak takıttı bir. Ringe diye. Ha, ringe. Ballar 10 metreler aktar ballar. 9 metreler aktar ballar. Ata karagar berekten kallarına eti bir spolumunu oynan. Primer berek olsun tüheren. Primer kalimit nat. Balık üyeska hoğuk vallahi. Berek kataksan kallar karagar. İti kiren oğlattarta yetti bütçe balık kıpardı hocam. İti bilevit üyeska vardı hoğuktu hocam. Onluk primer kalimit can. Bana evet ettiği talahal can vallahi. Kadın bari balık. Şimdi tamam metodistler etti. Haragatı. Ha, kim kamular diyen hoğuk vallahi. Bana bari bu opsayga
balıkta gelgenler. Şöyle bu kemge gomul keler kemede. Bilgin omul var oturar. Masaya oksutular bilgin hanya mahkam var. Tüyünleri konuşları inne kileceğiz. Şöyle tutar balıktan ne kileceğiz tutuyor diye halcan. Osmanlı uygun maraga var. Tüyleri üstleri de. Tüyünleri konuşları ne kileceğiz. Toxtalı. Tığıl tustağına cahenyanağın. Tığıl tustağına balıkta bakım valla. Hanyanağın gitti onun. Gülder betiye dolguna. Ya dolguna ulakam olur valla. Onluk kakil baktın o. Tak kara dolguna giren balık tüyü için bir. Bu bir yemeğe uhar bostan keler, tuta ilim körse barsa bit. Kaçağı kadar evde bu. Kaçağı kadar evde. Ciddi bir şey bulan. Nubulukta böyle bir. Yarıstan yerler iti kudukta. Uydar iti ondan tasıganın. Ne uğranıyor? Onu dikkat verirler. Onun için etti. Bravo. Razı töreller diye. Iti kuduğunun. Tıbını dolgunlar kullarına diye, ridak kullar diye. Bu ölün dokuna üstah olan erkite hacır ama şu an mehdiyiz. Bunu da son uzamına okularda. Rarda eriye hacır var, erille hacır. Bugün şey günü var. Balık turda o. Anan turbu kurduktu. O gün ustan bağlı. Evet. Oyuncakta kaldıran. Bayanı bıraksan. Buçuk. Gümrük. Aman iki çarsanlara tüyün. Bak bu tilimi tüyün de. Bu. Bıçıdan balık etek bular yemiş bulardı. İşte ama yemiş balık bu. Hayvanlar. Kıhınları. Dönden giritiyor. Kırın kadar diye. Sabahın ıran, kılayın istet. İşçiğen nambara. Dönden. Birin kiri yemiş bular hadi. Benim taksi temiz. Bu taksi yok, taksi bu. Taksat diye. Balık davudun rahatta da. Rahatım bu. Balık davudum dağın, tavalı avudum dağın.
Has maviga kalabit. Öyle seslenince bana kalamıp ballamandı. Kaan bir de bana kadar Abgus bütüte öyle bir atar barda balık tutup tarammalanacak baratlı yapıp. Sentapka kalabit. Sentap bütüte kalanın kızını balık tutar kündürece onun muksum bütüler kal yapıttı. Musan'dan diye. Ok, kızın öyle sanırdılar. Karabalığı bir demeye balıkta. Horak yıl bar bolonun, horak yıl hok bolonun. Bunların başka hoğata balık bu koytan şuanı gıtta taksımta. Batak bık kayar. Altta Musa'nın akalı yapıt. Bizde. Nar balık kaçar bakalım. Altta nar balık kazı. Manna yılga ve bitiyor hecder kundur. Manta bari yapıtın bağır batı ya. Diye kudu bakalım. Diye mi pollatta tecihaz. Köyünün diye yapıt. Televizyon, internet var, çok nalıdır. Күндү көрәчүлер. Булуңа пенигиннин аян бастакы берибит манан түмүктенер. Салгытын келер берилерге көрөргүтүгер ыңырабыт.